हम विनल प्रकाश है, गॉल्टन तामुआ में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Nisambul benaka. Sai koe ngo na bakalele kani nonde tukutu koe na mbungi ndindai. E bakarita ko eya set kayum na minister ni beka boy labo ni se bobonde tunga na non rai na leo ni Tony Beisanga membaleta na binka rabi ni Fiji Airways. E kao set kayum ni bunga beir na Tony Beisanga era kundu bakatiko na beka boy labo ni Fiji Airways wambimbi na nga unang bolong-bole ndonu magitiko. E kuria ni sangatiko na Fiji Airways me borata e rua na ibalu e na dua patangana nga una o ya na rebu-rebu ni COVID-19 kene tuku-tuku ni bebakatalai e rando dauraka na Tony Beisanga. E bakatalata lang o set kayum na tuku-tuku me mbaleta na kena sa lusitigo na Fiji Airways me baka ni siyang ni rawa ni bakadora baka binaka na so-somi. E bebakanda itaki na mata ni tu ni nabuo Italia na bengarabi ni Fiji Airways e na nga una isa andola vitalikina na duru banua. Era rauta ka sarap kalebo Rosie Akbar na minista ni Buli na itukutuko e pakarita ko buha o Professor Biman Prasad na iliuli ni songo-songo ba politiki na National Federation Party. Eka o Professor Prasad ni siya nga nindo taka-taka na kaya tukuna o Akbar. Goe siya mating nga kina doon na yalo-yalo imbiuto Prasad e na ibola mata sa Facebook e na ikatini ko ni singa ni Bula o Machi. Eka o Akbar nindondo no merai bakarai taki binaka o irna lewe ni Boselawa o ambimbi e na bata-bata ni Mona Liba-Liba. Ia e bakarai tako Professor Biman Prasad ni beika e dauraka e siya nga ni Laura Isombukina na marama. E kawai talang o Akbar e na matanggal liposa e bakarai tako Prasad e na beika e Laurai e na elalo kambita dake e na Facebook. Sibe ni vanan rau diwa sanga bulu kapana undol ng dola e may solia ni kuwa kibir na leon ni banua era maboa e nangauna ni dakadaka ke na weka ni bubale era mati na duive kanra e nangauna ni dakadaka. E may solia na cheke na Prime Minister ni nonda banua vorenge mba ni marama kibeira na leon ni banua ke na weka ni bubale era may bagalengai. E kao mba ni marama ni bagarauta ki en 2.2 na milyon ng dola e na ruku ni tuba-tuba siya na compensation ni ambaki boy labongo. E kurini sama isoli rawa e 8.25 na milyon ng dola o kati baka compensation e na loma ni 5 na ambaki sa oti. Kinang gito, o Chris Minimbi endua na dorbo ngone kasudo may Papua New Guinea e marauta ka na nona may lewena na timini na itasiri. Na dorbo ambaki rua sanga bulongo e a dhabu sau-sau e na beka baka buli may Marist Brothers High School katomana tigo e nga unongo na buli kinang gito. Uminimbi e ang ngole may biti e nga una e senga ambaki tinikina ni otipinaka e rona ambaki na takali ni tamana. E pakarita ko iliti e tuisese nandaw ni bibatabulidi ni neta siri nindo nakamaraw taki na non relevana na timi e bunga na daw rabo ngone. Iyan na timi ni neta siri e na sota kaya sawa e na tolo na kaloko na akabi ni warawai e na raray ng dobu may lautoka. May dabay kiri na pagaleleka ni noanda itukutuku na kene kuri e rauno na semanas tiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM. Ni bagading vinaka. Na vango merea maramani waya manatu sawa aweti kitukutunde nandi ya ndo marataka na varonga na Radio Fiji 1. Radio Fiji 1 nandomo ibiti.